Iyang okay kon manen mo narakso kon penyu waun ki sanan kon nalang kon na kanyi ko waun choro rang sabna jail ko na koryang ko na speaker legislature som ko lagalagan nan banmen siya mo sa government to John kon penyu sa pejuan ko kuran para sa nan sa kulma jail Rongen Rahnwet ngai sa Nicholas meban pejuan kalale kurakan Autapen sa kulmachay Rongen Rahnwet. O iya charalapen sa kulmachay Rongen kanyo ayon pachawan mo yung workshop ang Task Force on Philippine State Human Trafficking Koreaw Union Sinasil and Poster Toast Pachota nan mo inapesan kasulumin kapasa magpitokan sinasil and kabinsalit sa mga COVID sa tuwaw o kadayog sa kulmachay Rahnwet Ponte. Rong sang kolonya wen Ponte. Sa nayon pachawan yung Task Force on Philippine State Human Trafficking Oya Workshop ni April sa tuwaw. Riyakit sa tuwaw ang Psychological First Aid PFA. Psychological First Aid PFA yung uyagan kachikala punot ang railakan ng uya 15 lelang kapal o matangkila. Sa wasang apalpan perian rason mura naramas buka sa lelang apalakan merasang mokitkan relalang kapunot ananaban sa waskarwarwan kaliwara raikan tepe na rai kapal. Irailakan na chaweta workshop Walian government and when don't pay me right prosecutor kan sang of Senechi, specialist kan sang Palyan social affairs, counselor kan sang behavioral nurse kan sang Manunian don't pay state o empower, counselor kan sang Micronesian legal service o coordinator o investigator sang PNFSN Anti-Human Trafficking Program sang national government. Paniyan na yung pajuan niyara yung katungkalangan ang chairwoman ng Philippine State Human Trafficking in Chair HAC Task Force sang Office Philippine Attorney General Office Ms. Mona Lisa Pangilinan, Director ng Manmunian Philippine Mr. Winsner David, Director of Micronesian Legal Services, Tananikanyan, Chief and Pallian Primary Health Care, Sang Publicat, Norlene Oliver, Chief and Social Affairs, Noria Kalaka, o Assistant Secretary and TOJ, Anti-Human Trafficking, Lino Amor, Ki Arat, kung ang mga kiniray chon tatong kanran niyang chaweta training kasampalwat. Karyawan sa palmachay Rongen Rahnwet karya pa kan poster toes and COVID sa tuwa mingayan nan way na pesan. Rong sang palikang wain Ponte, kanyan rong nan sa palmachay ret yon Ponte. Kachawana natin na rong sang pesan pinyayo nakasalita me second poster toes the karyawan tokan poster ang munian COVID sa tuwa mingayan nan way kan na pesan me way niya Chu Ponte o Kusay. Karapan tokan COVID sa tuwa poster watch kuyaw kwen sa wasa o taray railakan. Sang kapalan sa umawap melin railakan medikainap o irailakan na sungalan kakapalan sa umawakan. Second poster tos what karyawan tokan poster amunian Pfizer o Moderna kakan miyawi. Alam mo rin sampung tayo. Aramasama na kanagala first toast na kayong tokan poster. Irala ramasakan me kunangan na and ale tokan poster was irala kan me paspata na isang tarpay sa klimaw o irala kan me koila o irala ramasakan me paspata na isang tarpay sa kwalo o pachuan sumalan kakapalan sa umaw.
metueta saumawan sukai o sangin saumau kaparchekan. O iraila rana sakan me uyat conta to o apa-apali wasakan o iraila kan macmanen ke kabalan saumawan ko bitay saktuwa. Kasaluan sa kalmatay Rongen Rahnwet may kabasa na pitokan sila en kabinsalet ka saumau ko bitay saktuwa. Pwede ba kung pachawan na pali tokan sila en kabinsalet ka saumau ko bitay saktuwa. Men pachawan sa maraw ko ay pakan may iraila ramasakan makakayar niyang kach kita pachawan ale tokan sila en kabinsalet ka saumau ko bitay saktuwa sangsar sa parlimaw lele isa kisuo sang ramaslaw sa para sa kwadu kachota. O en pilpachawan sansan may Israeliyakan medseyan kak niyang kach kita pachawan ale tokan sila buat. Tokan sila en kabinsalet ka saumau ko bitay saktuwa wat ken pachota publikat padbadan mon niyan pon pe yon dispensaryan kolonya panian publikat ken pachawan restak la kwadu ni maisang leglak lumao moring sawas samnyot lenyayan o samglak kwadu walak ni maisang leglak silu moring sawas ran kaunat pa. Paras manan yang kach kita pachawan ala tokan sila silwach tananane o teta torko manto kapan pachota. Tokan sila en kabinsalet ka saumau ko bitay saktuwa ken pachawan niyaw ni pa o en pilpachawan sansan. Sang kaway tantanyan US Central for Disease Control uningan sila en kabinsalet ka saumau ko bitay saktuwa so chakapar palparora batpacho ni percent tuway saktayo poncheo. Nan-report maging pachota sa Ampong State Vaccine Administration kasaleta meleleta ni April ya isa kisuan pa ya ketriya isa priyaw. Iraila ramasan Pompey kan makachkiyat katachuaner tokan sila en kabinsalet ka saumau ko bitay saktuwa kayong tok the first dose and Moderna Johnson patch percent isisak kwadu Korea ta 1,000 Moderna patch percent limaisak kwadu o koras na kanakana tokan sinasil and Moderna Johnson patch ni percent isisak tuwa o ngunyan sila Pfizer primary dose tokayong tak patch ni percent limaisak su o pariyawan tok ta sa kantos patch ni percent limaisak kayo. En pilpachawan sansan na Rahnwet chay sa palman kumunian sila silriyaw silu yung Moderna vaccine yung Johnson o yung Pfizer mayang sarikan. Moderna vaccine kan pachota pakriyaw nan Rongen Rahnwet sa kwanunan tungaw Johnson kan pachota pakriyaw cha o Pfizer kan pachota pakriyaw nan Rongen Rahnwet sa kaunan tungaw. O kansang lan sa palmachay Rongen Rahnwet ran na sanlangan Pompey ulal kan patch ni pis limaw point silo kulak limaw minutes di sa kumanaw ni maisang ulal kan patch ni PJ point kayo kulak isang riyaw minutes pa sa kumarang sawas o ew malangan kan patch ni PJ riyaw point kayo kulak limaw minutes di sa limaw tawli kumarang sawas o ew malangan kan patch ni PJ ew point limaw kulak isak minutes di sa tuwa ni po. Rahnwet hangkat pan kachipin yang aku kacaw pan kak yang lenay sabar ang tersin yang pan patch palimasaki o pan kak kelay kumay bigay saklima nanawayo. Niyanan pan tabakan yang aku marmarakan kacaw pan yang lenay sabar ang pan patch palimasak o pan kak kelay may saklele isak na nawayo. Wan namlang na nalabas pa siya na tigurwali isak manaw namlang
Wan Rongen Rahnwet Pespacha ni Tigrisi sa Kwado. Wan sasongan pacha mamuratin na kaila na warya sa payo Pespacha ni Insi sa Roboy Kwalisa wan sasongan pacha mamurati na isang pangwat Pespacha ni Tigri. Kaya isang isuboy payo. Tuan pay para sa pachpen ko clock 1 minutes lisa limang ni sauche ko ban prong salang pachpen clock 1 minute isa kayo naman sa mandakaw. Main ko yung natsakan auta pa sa panmachay Rongen Rahnwet kalangan ng kupuran koros o kasalelo.